ate iwe Jehova endo mundi twambie na wathi wa 151 nino kilungo kimwe 151 mbathi cia kumutaya Ngai nitwine wathi wa kututania ngo twichalone cha kuthi kwa Ngai kivindu kika thela cheni choneke musi kwitu kutukenuka nitukenuka musi kwitu etuni tukathiumuwe mathina matuthele no vanini na tukenuka twinengana itutethie wia wa Ngai kavinda katana mbauvika na mumo wa Ngai ukatwongela vina no vanini na tukenuka nitukenuka musi kwitu etuni tukathiumuwe mathina matuthele no vanini na tukenuka twinengane inywe muta namba kumosa Yesu yu kavinda kenuno umundi nundu toyese muthenya wa kwinuka amemba itulika ichaloni nitukenuka musi kwitu etuni tukathiumuwe mathina matuthele no vanini na tukenuka kuu kwa Ngai kwi muo utathimika uthiumuo witu mulumu na asume kumesia mathina twiku makathiumwa tene na tene nitukenuka musi kwitu etuni tukathiumuwe mathina matuthele no vanini na tukenuka ate iwe Jehova umuthi nendewa muno tuswane o miswame butho ibuku ni tha Joshua kilungu cha keli nena wikwatyo ngethia wana kiboyo cha muthembo I think every week once na kwanza Yesu tuithukuma Ngai nonetheless ibuku ni tha Joshua chapter 2 mandiko ma Ngai measiata u Joshua mwana wa Nuni ni watumie andu eli kuma Sitimu mathiki mbithi makekuwe thi ya Kanaani na muno ndua ya Yeriko thila mabikie nduani isu ni maendie kukomela numbani ya Elwaya thetawa Laabi musumbe wa Yeriko ni wamanie kana andu amwe ma Israeli ni mokie utuku usu ni kana mamane undu andu manthi isu ya Kanaani matua kwou musumbe wa Yeriko ni watumanie kula kwi Laabi achasya umaalia aume ala mokie kwaku
na malika nyumbani yaku nikwithiwa mokie kumana undu andu onthe manthi yaito matwaa. Indi mundu muka usu ni woosete aume asu akamavitha. Ni waisye niwo aume asu ni mokie kwakwa, indi ndiesi meumite va. Aume asu maendie iya mawitho saa ila miomo ya ndua ivingawa, na ndiesi maendie na nzia iva. Muka maatiya na mituki ni mutona kumakwata. Indi kwa wo laavi ni watwaite aume asu kialani iulu, aka mavitha ungua miti ya siula wandi ila waiyite vo. Andu asu musumbe watumite ni maumalile nduani isu, nivo indi maatiye aume asu eli na mesila nzia ila yendete vala andu mainga kana maingila usi wa Yolotani. Mamina kumala oou muomo wa ndua ni wavingiwe. Aume asu eli matumitwe ni Yosua matanamba kukoma laavi ni wambatie kialani vala mai na amea ati ninisi kana mwiya Ngai numunengete nthi ino. Andu onthe ala matuye nthi ino ni makwatiwe ni wia mwingi nundu wenu. Nitwiwite undu mwiya Ngai wang'alithisye kiwu cha ukanga mutune ula waimbe wenu ila muumite nthi ya Misili. Ota uu nitwiwite undu mwekanie na Sioni na Oku, asumbe eli ma Amoli ala matuye ngaliko ya umiloni wa Sua na usi wa Yolotani. Nitwakwatiwe ni wia mwingi muno ila twewie yulu wa maundu asu. Ithyonthe nitwaisye ukumba uwitu nundu wenu mwiya Ngai wenu niwe Ngai yulu itune na kuunthi. Yuindi ivetei kulani isitwani za mwiya kana mukeka andu ma musyi wakwa nesa. Oh, thank you. Yu indi ivitei kulani isitwani za mwiya Ngai kana mukeka andu ma musyi wakwa nesa, nundu nye nini mwikie nesa. Nengei wonanio wawo kwa kumbatha kana mukatangia ithe wakwa na inya wakwa, anaaiya na etu makwa vamwe na andu mo onthe mwikatate kweka tuawe. Mandiko ma Joshua menena yulu wa athiani eli matumiwe ni Joshua nikana makekuwe makathuime undu nthi ya Kanaani yiilie, specifically ndua ya Yeriko. Andu maendie na mavika kuo. Mandiko ma Ngai ni motonya ni mavithiwe ni mundu muka witawa Laavi. Na Laavi mavitha onakau ai ilwaya, indi ona andu moka mavitha na mometikila kwivitha kwake. Na indi mundu asu ala makitika ni kana musumbe ni watumanie kwake achasya au mali andu asu ni kana mowe. Indi Laavi ni wa masuviye. Nitukona kana makithi ndetonge wasyo ni siesiwe kana Ngai wo ni wikite syama nene. Nenda ukompea situation ino na situation ila Mose watumie athiani oangi Kanaani. Ivuku ni thamo talo kilunguni cha 13. Mose osie atuma andu 12, umwe kuma kila mbai za andu ma Israeli. Joshua atuma oeli meoka. Asu 12 ni maendie maka thiane nthi isu undu iilie. And they spent 40 days maki mana undu nthi iilie. Andu ona mayai kala chumwa
maendie masisia undu kuilie mebitha itina wa matuku mea nondona masioka na maete maubo andu ma Mose ila masiokie na usiao wa nthi na usiao usu woka wi mwingi muno na wonania kana kweli nthesu ye watho indi vamwe na kuka na maripoti ma uthui ma ngetha ya nthesu moka na maubo thuku ma mundu matuye nthesu na ndua nene mbiie na nguta na indi ama Joshua mayakuwa kendo ateo ni matie watho kwa mundu mukau witawa Lawi kana matika moa andu ma musyi wa ithe wake. Ndeto ngewa isu ili itumanisia kindu kitawa cha attitude ondo kiliko chaku wakitwia kikale ibindani za Mose lila mumalukile me 12 masiokie mena attitude ya wia makinena yulua mamundu kwana na ondo manene vete aene anga makithimania namo maneiwa tatutoli na indi maete ngewa nthuku ya wia na mabotha mwethia wa wia. In fact kwa thukie muno nginya menda kuwa Joshua ulawe ibuku zetu asoma na munana Caleb nundu maena wi kwatyo kana Yoba nukumanenga nthi ya watho notu makumaluke mamibithukie na makimwi kwatya Yoba. Kilungu niki Joshua danenda kwitungilela ile video za Mose za kutuma andu aingi yonanya kana from the onset Joshua was convinced kana indi ni momi mesia tingulio kana ni tuwa tingulio kana nthino ni nzeo. They are convinced kana nthino ni nzeo na ala athiani eli matumwa kelelo cho ni kana makamane undu momi vithukia tikumana undu indi ilie na indi ngaini museo nundu Joshua ena attitude nzeo ila report ya vikie ilungu ila si kwatea ni wabithukie ndua itawa ya Yeriko na mami kilia vina utonine wa Yehova. Attitude itono tuma utaende ambe attitude the negative tumite negativity itono tuma ubinga myomo Yehova ukubinguye. Attitude the negative itono tuma wasia opportunities ila Yehova unukwete na ningwenda kuthanga sia umundi undusu witawa wa negative attitude wisobyanie na wo nundu maina positive attitude mathatindania matumie athiani makamane usio makamane undu momibithukia indi maina wi kwatyo wa kuthi maka mikwate. Now nini si negative attitude is contributed best ndumbingi i contribute to negative attitude. For instance, amwe there wana negativity as a coping mechanism after suffering from trauma, after suffering from pain, after suffering from embarrassment, maikwenda ingi kusuffer the same way. Angi matumia negativity as a defense mechanism nikenda maikafeli methoni mo they are afraid of disappointing themselves and others. Regardless, whatever the reason for your negativity, the thing is opportunity neither better na ikabikuka ingi after a very long while. Omundu ne batoneka ibinda yako nithabika na opportunities simbe wako na no kwaiwa ethwa nukosa itambia kana nokia nundu wa negativity ekangutabya umundi nguye kana ngai pamwe naku na nukwenda nikenda ukathimika na nikwisuba wikulie niki ukia kukulia maundu niki ukia kwichabalua wa application niki ukia kunena nyanando kuconfront yando we are waku uyukaniki particularly because you are already aware
kana mosio asume kanani no menda, lakini for whatever reason you are reticent, you are afraid ya kuthinde Yesu, ask yourself, what is the problem? Are you trying to cope or are you trying to defend yourself? Let me tell you, wekia wikwatyo wakunthini wangai, when you fail, you fall in his hands. Nakava ukatata mundu onthe makafeili, umwe kwatitie we kwikumakia ando kana kwikusisya mawonzu makuwe mwene. Nivatoneka indi nukwenda kuandika valua wa application, nivatoneka indi nukwenda utia wia usu ula uto aumisye matuku maingi na ukavana maiya na ndu kwenda kwananga ndo ya kunando. Kana nivatoneka we mwanake wendo kulia mwetu ndo kana we mwetu ukwenda kulia mundume ndo, na nivatoneka ni anaithe maku kana anainya maku we leo nena nyanamo, lakini ndu kwenda ndu nukia wa makulia makulio. Let me tell you today, osa itambia tha mwikio, mwikiye ngai, mwikwatie ngai, mubothe ngai, uswanio usu unoka akilini yaku ndu noka mana. Nivatoneka niveva mutheu unokubwanisya maundu yulua muthuku ala mendetha yuni waku, na nukuthangasya enda ukulie undu kava ukakulia nokewa aiye kwikulea kukulia na uyikala kivindune. Ninguthangasya ikumbaithye tha Yesu Kristo ichavalua, enda interview, enda ukekulilie maundu, enda osaitambia, na whatever it is that you are afraid of, iya moko ni mangai nundu nongi niwo unenea niwo ubebea undu na nduna abindya niwathi ukulia. Let me tell you, kava kukulia na kulea ukwata undu ukwenda kwikulea kukulia na uyikala thayu waku wonthe uthimena kana ukiwa wia kana ukiwa nthoni nundu ndwao saitambia tha ume. Ngai na kwathime na ikwika nesa mwendwa na munana ame Yehova mavinda maingi nitukwata waniwia twilea kosa matambia maile kondu wa kwailia situation situ na tuyikala kivindune na mathinane makuya weune nundu tuyaenda kosa itambia za kutata undu weu tutawona kana utaoneka kwitu kana nduni maitu kana nitumena utia ndo, and yet not isinto nama. Ninavotha utunenge ukumba wa Joshua kuthi wandu wa kuthuima na kukulia etha ni kusio ni kuthi na kwenda umesya mundu ala membe witu ala we mwene utwete yae. Ninavotha andu makumeka vitu kweni mosio matonyo makwata mosio matonyo maketikia indi nivotha kwa ala onthe matatie na makia na mengutha nikenda umathangasi na ndeto ya umuthi mende kosa mwathimo mako tewa ngai witu tewa tene na tene na nisi twanitha Yesu twavoya. Amen.